Kastalati Vlog! Ita, ta nag-flighton ti asawam, Antonia. Rombang kuma nga aginot ka. Tanay, ado ti utang yu arumbang abayadan yaw. Wala nang, amok ter aramida. Ay, palpalagipan ka lang. Agrig-rigat ti anak ko iti adayo a lugar. Isu arumbang at agipat gamday ta. Wala nang, amok day ta. Di kay agdanag, ta amok ta gimpad. Nasaya at launay. Ag kinaawatan ta, no kasta ti arabidam. Naimbag ka pa'y, Antonia. Nadonyakan. Adan iti abroad nila kay mo. Agawat ka ni ti dolyar. Una, ay na. Napatgan matlaangan tinabayagan nga arapaap ko, Joan. Ti agbyag ananam ay. Imbag ka pa'y. Di ka agdanag. Paranudan kantuan. Wan Agyaman ako na ino kasta. Kunakon ka tadinak malipatan. Uray may sa ti karoba, no kasken ka. Di ka agdanag, Joan. Taparanudan kanto. Lakay, ay na, agyaman naktadan pawit mo. Bakit? Kahit bayadam dagiti utang tayo Uray inot, basta maksayan. Lakay, di ka agdanag. Sige. Ingkanto irwar iya bangko. Dakkel agatad day jay. Dakkel ti sweldok diti Korea. Lakay, ay na! Makaigamak matlaangan iti dakkel agatad. Sige laang, kaaruba. Mangan kayo laang. Amukat kay talaang amakaraman kayo iti naimas asidaan. Iso amangan kayo lata. Makan tayo, libre ko naman. Ipusan tayo at makan. Wow! Ay, paborito Ipusan nyo lata. Mangan kayo lata. Okay laang kanya. Ngemne Yaman kami. Alwadan nyo laang. Amangan numaltutan kayo. Di kay agapura. Kasaan kayo amaawanan. Di yumat ipatlaw nga italaang amakaraman kayo itinaimas asidaan. Wala ka. Basta kinangag ko abalikas ni Antonia. Ngam saan nga italtalok dagiti mangmangan. Ngam siya. Masurunak iti imbagana. Ngamin, oray kas-kasano, makaramraman tayo mo iti naimas asidaan. No, apay ngamin anapan ka pala nakipangan. Katuan awan mo't dakas na ta inimbitar nakmat. O, dinapan kami kadagiti anak ta. Katnabsog kami adapay inyawid mi asidaan. Iso asaanak nga agluto ita iti sidaon tayo. Nalastog ita ni Antonia, taaddan iji abroad nila kay na. Madimat lang tinalastog bakit? Tawan tinasaya ta pagbanagan na. Adamot paglastog na, taado itan ti kwarta na. Uray pay. Iswasi ka bakit? Adaman ken awan kwartan. Di kag lasto-lastog, tawan tinasaya ta pagbanagan ti tao alastog. Saan anasaya ti inaramid mo, Antonia? Agasam ta nagpakan kagayam dito'y balayaw, idi nakaawat ka iti pao iti asawam? Anya nga iti dakas na iti dayta. Panagyaman la tinaramid ko nanang. Nakaawatak iti pao it ni Victor. Iso arumbang ngag-blow out Kinalastog daytan. Nagpasikat ka adagusan. Idinto ta damo la apaw iti asawam dayta. Di mo pala inbayad iti utang yaw, tapno naksayan kumamad. Nagbayad ako na. Nawadwad timpaw iti asawak. Iso nga awan ti rumbang apagdanagan nyo. Saan anasaya at ti kasta arason, Antonia? Imbagak matkan ka nga, gimpad ka. Ay, makauma kayumat nanang. Ay, gapo ta anak ko ti asawam nga agrigrig at iji abroad. Asawak ti anak yo. Iso adi kay ungat nga ungat. Taat adda asyak ti adda karbangan na, tasyak ti asawa na. Lastog ka talagaan niya. Naglastog ti panagsungsugbat mo. Mala, tapno awan matmakon ko nayo, ikan kayo iti kwarta. Saan aday ta ti inayak diti balayaw? No di ka ti umaymanen mang palagipken ka. Gapaw tapasikat ka ataaw. Nalastog ka! Sige lang.
Uminom tayo. Kakaiso ng ado ti kwarta kita. Tanakaawatak manen iti pawit nila kay ko. Una, libre ko naman. Ngam kita Antonia, ang mga numaibos ti kwartam. Gusto kong tisaggay sa tayo aboti ti ara. Ay so, sige lang, Joan. Di kagdanan. Siyak lang arudan ti agilibre. Saan mo't asika ti agastos? Sa bagay O sige nga Rod, uminom tayo. Agat arak ka simangpet Nangilibre nga Rod ni Antonia iti inom. Ngam timim-timak laang. Napan kami ijay kat ijay kami nagiinom. Maditikas ta nga ramid mo madjuan. Sa nagaputa libre kat gundawayam mo ten. Idinto ta amumet ang maditer aramidin na. Adamat ngamin makunana no jak sumurot. Saan abali tapal palagi pakmot ni Antonia? Uray pay. Basta saan ka na sumurot pay, nukas ta nga awisan na ka. Mga mairaman kanto iti dumteng aparikot da. Parikot! Wen, makikita kon bakit. Addan to dumteng aparikot da a pamilya. Gapo iti kasta nga ramid na. Imbis nga gimpod, ngam saan? Takanayon nga gilibre iti inoan niya laditan. Awan may busti kwartanan o kasta. Anya, babaunan ka dito'y balay da Antonia. Una na. Taada pa'y gaya man babaunan na. Manaw, titangdan mo. 3,000 na na. Ay, Marigatan ka nung amin iti trabaho dito'y balayda. sa dino nga rod itati ayan ni Antonia. Rimormat na na. Nakapulas. Nagsiksiarin mo rin ay. Anya? Mangan tayo lang. Ay na, nagpawit manin nila kay ko. Kalpasan na, paspasyerta ito. Swerte kami na nagbali na kayo mo, karubam. Tanahin kami ang mailibre Okay lang. Aduman ti kwarta. Dunya ka nga minita. Bagay mo When friends, iso asigi lang. Ibusan tayo ti inlasin ko a kwarta. Abos-busan tayo ita. Sige, mga to. Agyaman na tanalagip nak nga inawagan, Victor, anak. Kaya't kayo lang matakumustahan, nanang. Damagag ko man inted na Antonia di para kada kayo akwarta. Ha? Nay, apay, adagayam inted mo apara kanyak anak ko. Ketuan, inted na ka din, nanang. 5,000 dayjay. Imbagak nga ited na kada kayo, tapno at damat igatang yung iti vitamina yung kinitatang. Ay, awan pa'y inted na, anak. Katjak mo, no naibusan ti impaw itmo a kwarta. Anya? Adda ka di aramid ti asawak, nanang? Gastador ti asawam. Katjak mo, no nakabayadan iti utang yaw. Kaslabak nang ita ti asawam. Kanayon na nga ilibre dagiti gagayim na. Tadjak man amaw, madumatan ti gagayim na. Saan pa yan nga agtrabaho ijay balayaw, gaputa? Addan babaunan na, nga indala na. Ka 3,000 pesos ti makabulan na. Awan kumaparikot iti dayta anak. Gamay na. Ibusen na ti kwarta. Ipapaay na kadagiti gagayim na. Nana, udno ka di daytang ibagbagayo? Inanak, ken ammom ti ugalig. Siyak jay tao adjak kayat ti mang padakas iti padak a tao. Nana? Ala, makamu kalatan no anya ti aramidam, Victor. Gaputa sayang laeng ti kwartam. Ayan ti kwarta para kanyak, Antonia. Adagayam 5,000 na para kata kami ngam apay adi mo intad. Adakit di mo? Inawagan nak ti anak ko. Isoayag mo tayo nakon. Ayawan, ulbod day diyang anak yo. Nagalas ka ti ugali mon ana ikamkamang Antonia. Anya? Asawa nak ni Victor. Iso asyak ti ad-ado ti karbangan na iti kwartana. Tada kami ti pamilya na. Ay, talaga analastog ka anya. Awan pa nagbabain mo kada kami anaganak ti asawam. Gaputaman nakibiyang kayo launay. Ha? Limastog ka talaga ta nag-abroad ti asawam.
Ngam awan tinasaya at apagbanagam no kastamlaang, Antonia! Manipod ita, saan ka napauitan iti kwarta, Antonia? Ninanang lang ti pauitap, taison ti agbay ka dagiti utang ko dita. Anya? Ne, apay ngay, saan ang mabalin ti kasta? Agpaysuman, gan saan dagiti impulong ninanang kanyak, saanen anas kanda ita. Basta ison ti pauitap, kat ipainalangan dagiti kasapulan nyo. Anya? Nga mapay ngay? Awanen pa nagtalag ko ken ka. Saan lang ninanang tinakasaritak maipapan iti aramid mo, Antonia? Iso nga awanen ti panagtalag ko ken ka. Saan ang mabalin, Victor? Siyak ti pauitam! Siyak ti asawang! Iso asyak ti pauitam iti kwarta! Pinapanaw kon ti babaunam, Antonia. Awan mo't maipaswildom kan kwanan. No kayat mo ti maadaan iti kwarta agtrabaho ka. Tasan ati kwarta ti anak ko tinamnamaem gaputa pulos adi ka ikan. Nalabas kayo mat nanang? Ay, agtrabaho ka tapno adda kwartam. Kat no maipapan ka dagiti anak mo. Siya kon ti makaammo kadakwada. Basta agtrabaho ka. Ngam no di mo mat kaya ti manggad, addakan ka. Ngam awan ti maitid ko a kwartam. Gaputa kompleto ti gatangag ang masapsapulyo. Agraman bayad ti kuryentiyo, siya kon ti makaammo. Anya? Awan ti nasaya at apagbanagan ti kwarta nga ipatpatulod ti anak ko, no sika ti mangigam. Maikisap adi na oras, nga awan mo't sirsirbe ti nangaramatam. Talatan at aramidon tabak. Angam no adapan nakabalin na. Aggan kadatan dagiti apo ko ta. Tapno datan ti mangaywan kadakwada. Wanda alakay, kasta ti pampanunutag. Baybay antan di Antonia, tapno agsapol iti panggedan na. Ay, naglastog da dya manugang bang. Kaslabak nang. Agasong takanayon na nga ilibre dagiti gagayam na. Ako namna no isot nagbambanog anang guard. Wen nga rod nagalas ti ugali na. Ay, lastog at taaw. Iso ahusto lang ti inaramid ti anak ta. Asikan, ti pauitan na. Kahit si kamatan ti agbayad kadagiti utang na. Kan, si kamatan ti mangidulin iti bangko kadagiti daduma paya kwarta na. Iti kasta, saan naman anaw? Waun lakay, kasta ti aramidag. Kainto nagsubli ni Victor dito Pilipinas, maragsakan taon, tanaornaw ti impat patulod na. Ayawanin, John. Talaga adi na kung pauwitan ni Victor. Talaga ada katugangak itan ti pauwitan na. Ay, Ayawanin, may gamakakwarta. bidot mo ngamin at talaga, Antonia. Agasom, day talaga libre ka dagiti gagayam mo ti aramidam. Di mo pa yan maaywanan dagiti anak mo. Gaputa ka na yun ti irurwar mo. Madingamin ati kasta. Ay, masurunak iti katugangak a babae. Basol na daytoy. Kanunungak ti katugangam, Antonia. Anya? May sakmot idi nga inliblibrem. Ngam na panunot ko abidot ti isusurot ko. Gaputa pa ng gundaway ti kasjay. Anya? Kan husto ti kuna nilakay ko a pagsasao. Tinalastog a tao, awan na saya at apagbanagan na. Kasta itan ti sawom kanya. Idinto tamay sa kamat an nairanod iti kwartak. Iso nga ron nga ibagbagak itan abidot ti isusurot ko idikan ka. Nang runa pa'y taamok adi mo nagbambanugan ti kwartam. Sorry tamay sakmot idi anang gundawa iti panagliblibrem. Ay, kasanuak pa itan. Talagang awan kwartak. Taninanang itan ti paupawitan ni Victor. Kat dagiti anak ko, kayat damutan ti agnaed ijay ayanda katukangak. Yagsapol kan iti panggudam, tapno anda kwartam. Saan akayat ni Antonia ti agnaed dito'y balay, Victor? Natangig pa ila ti asawam. Hay! Lastog at talaga. Ngam awan mo't nga rod pag lastog na. Nanang, Adan dito'y dagiti anak yaw. Katdidan kaya ti agnaed iji balay yaw. mala, makamu kayo nga rodan kadagiti anak ko, nanang. Agtalaka kada kayo. Wan anak.
No pa'y kasta, saan kumat nga imutan ni Antonia? Gaputa ibagbagak mat nga umayon makipagnaod dito balay. Tauray sarsarungkaran na ladya balayyaw, ngam di na mat kayat. Di na kano kayat, makipagnaod ka na kami, taman nakibiyang kami unay. Ngam di kagdanag, Victor. Taikak tulat ta iti bagas kad si daon na. Nang runa, no awan pa'y panggadan na. Nanang, pangaasiyo tasaandak nga imutan iti kwarta. Bagas kan si daon laeng ti mabalin ko nga itad kan ka, Antonia. Agtrabaho ka, tapno ada kwartam. Kasanon dagiti anak ko. Ay, saan aparikot dayta? Ta saan ko ida baybayan? Saan akasken ka amabaybay am ida gaputad dayta agiliblibre kadagiti gagayem mo ti aramidem. Nanang, Agtrabaho ka mat tapno da kwartam. Tigasked ka alastog ataaw, awan tinasaya at apagbanagan na. Isu atap no agsayaat ka, agtrabaho kan, ket agimped ka. Titan gagayem tinaggibusan ti maysapay a pakasaritan anaadaw iti pagsasao ako nana. Tinalastog a tao awan tinasayat a pagbanagan na. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibyan! ita tabakasyon nyo iti eskwela, Blanca. Saan ano sa dinuladitan ti maturturong mo, Agyan kalata dito'y balay, taiwanam dagiti addem. Wen nanang. Agtrabaho kami kinitatang mo. Siya, inak makilablabada. Iso asikan to timang bantay kadagiti addem, ha? Wen nanang. Nasaya at launay. Bakasyon nyo mat iti eskwela ita. Iso asikan ti mga iwan pay kadagiti addem. Wen nanang. Madimat ano panawam dagiti anak mo dito'y balhay. Sa nakabalan ni Blanca ti agaw awer iti adi na. Nang runa pa ay katagtawan iti upat ken dua dagiti adi na. Nang runa pa ay ket nalikutag da. Kaya't ko kumamot ti manggad, tay supay. Di agawat kay ti lalabam dito'y balay. Libre mo ti danom dito'y balay Tagga po iti ubog. Di dito'y kan ngaglaba. Alawin. Isumat kit di ati pampanunutag lakay. Wen tapno di mon panawan dagiti anak mo. Delikado Awan kastay adda ka amang bantay kadakwada. Anay ko ti matag! Ala ka, Blanca! Pinaruan kami ti tapok ti rupa ni Norton! Napulinganan! Anay ko! Nagkuna kami nasursurunan na! Anay ko! Ne, apay, inananom ni Norton, Blanca? Ti matag! Napulinganan ti! Anya? Ala, umay ka! Diramusan tatarupam ije gripo! Darasum! Apay akas jay tinaramid mo kini Norton si Blanca? Imbagak mat adi ka agoy uyong! Kwa, nanang. Kan kunak mat ngamin adi ka umad adayaw ngam subag kamag! Timmaray kalata! Nanang? Inton maminsan, di kan agoy uyong kadagiti ka ayam mo, Nanang? Saan anasaya at yagoy uyong? Kanti kayat ko, di ka kumaumad adayo. Saan ka apawilan na makaayayam kadagiti padam mo beng? Basta di ka umad adayo. Kang runaan na, jak kayat ang mapan ka ijay karayan. Nalawag, Nanang? Delikado ijay karayan. Ang mga numalmas ka. Iso adi ka mapmapan ijay, ha? Nanang? Da kayo adwa, Blanca, kanena. Di kay mapmapan itinaunag, Ang mga numalmas kayo. Nanti! Nina, umay ka. Mapanta ijay abanda. Tagmayat ijay. Sige, mapantag lang, Wow! Nagmayat dito karayan. Talaga ang kayat ko dito Umayak lang nga oray may paritan nak ni nanang ko. Oray ni nanang ko. Paritan nak nga umay diti karayan. Ngam, intarayak, Sige, ang patpating nga taman basit. Sige. Wow! Nagmayat ti danom. Nagmayat!
Sikapan! Naunag! Naunag! Ay, napanuga ka. Ay, lagray ngay baglakit din ta nakitam idaadadaw. At napan mo idain sa lakan. Ay, huwag nga rod na. Tano saan, ama nga no nalmusdan. Ay, pilibak mo't kanta lagray. Kinabaulam ina nga inlangal nga uray masikog ka. Huwag na. Nalaingak ngamin nga aglangoy. Uwan nga raw balasang tao. Nakitak tinamay aman ang ispal kadagita adwa nga uban. Ay, naibaglakit din at nakitam adagos amalmalmus dagaya maun. No kunakmat ngamin kadagito'y adwa. Adi damapmapan itinaunag. Ay ngam, subag damat. Aw, makita yaw da kayo nga ubay. Inton ba minsan, no kunada di kay mapmapan iti adalom apasal. Saan kayo ang mapmapan? Wal! Uwan, nana. Kitaan nyo man tinapasamak ka na kayaw. Ayawan ka! No subag kayaw, may sarsarak kayaw! No kasta, binaot mo ni Blanca? Wala! Subag mo tita! Kita man tinapasamak kan kuha na ijay karayan. Binagbagaamlat ako man Kasta lati ubing. Di kaya't dati patpatong palda. No baybay anta ni Blanca adita iparik na tibidot na. Ay awan na! Ad-adan asubag! Kasta lati biyag Takasta ka mat idi ubing ka. Subag ka mat idi ubing ka. Nay, kasla pag-ayat mo matang tipan nakalmas na ijay karayan. Nay, bagkit niya, tainalaw ida nilagring amasikaw. Kasta aya. Iso asika, bagbagam di anak mo, barang sika tidenggan na. Di kaya't ko asawan, bakit? Saan mo adangran di anak mo? No di kat bagbagaam laeng. Dinusak babaen ti panang baot ko kankwana. Disiplina ak ni Blanca, no saan adumngag iti saaw. Wen, ngam di mo kumamat labsay. Ay amaw! Sige, bagbagam ni Blanca, barang sika, tidenggan na. Amom ka de, no apaya binaot na katinam, Blanca. Kwatatang. Gaputa subod ka. Di mo ipangpangag, dagiti bagbaganakan ka. Saan ka di kinunana at di ka mapanijay karayan? Ang aman niya tinaramid mo, napan kalat ta. Iso akitaan tinapasamakan ka, dandani ka nalmas. Tatang. Iso asaan ka na mapanijay karayan, wan? Wan tatang. In kami kini Jinggoy ijay karayan. In kami aglangoy. Ha? Ay, umay kami matakan ni Nena. Nga roda. Oray siya, umayak mat. Ay, sige, tayo. Umayak mat. Agbalon tayo tapno di tayo mabisinan. O sige, intayo nga rodan. Tama nga lak iti balon tayo. Tain tayo iji karayan. Sige, mabantay. Tsak kayat niya agawid iti balay. Ang mga no didak palubusan nga umay. Ikaadok nga rod di balon ko. Tapno adda kanyan ta adwa. O sige nga rod. Intayo na iti karayan. Sige, intayo. Nana Soledad, nakita yung ka din ni Blanca. Ay, saan mat? Amangan no adda dala dita nga agaayam. Ay, talaga asubag day nga anak ko. Intarayan nakmanan. Imbagakan ko na asaan apo mampanaw. Takitaan na dagiti addi na. Tain nakalaan di tangdan ko ang naglaba. Ng pimanaw manan, ajak na siputan. Ay, kasta ti ubeng, Marlene. Nasubag da. Saan mo't kit di nga amin nga ubeng kat subag? Ngam dagiti nga mindaddo mga ubeng, kat aramidin dalat tati kay kayat da. Un nga rod nana, kas di anak ko. Ala, inkasapulad dita karo ba? Ang mga no agayam dalaang dita. Ay na! Nagmayat ti palagdive yo, tonton! Talagaan na lang kayo maglangoy Wala. Ngam sika. Di ka mapan iti adalom Di na kami tultuladan nga dive. Ngamin, di mo amo. Ha? At tugtugaw ka lang dito dakila bato. Buyaan na kami laeng. Sige! Nena, nakapapagdaan niya. Ang langoy da.
nagday dyan ni Norton. Kalkalpas na lang nagday iti danom. Uy nga, Rod. Kasano nga ta kaya alumain tang aglangoy? Di padasan tamat nagday. Ha? Apay nga ito, Norton. Tumpaw damot lang ta nagday da. Anya? Padasak man mat. Ha? Ay, saan aglang ta? Saan? Padasak mat. Kitaan nyo! Malmalmas ni Blanca! Tulungan nyo ni Blanca! Ang mga lumalmas! Apay nga minanagdeb ka, Blanca? Kung nagmatadi ka lumaglag to iti danom, tadi mo amot aglangoy. Naimbaglakit din ta nakita ka adagos sa limag to. Iso nga inalaw ka mo tadagos. Saan mo nga ulitan deta, ah? Norton. Saanan? Anya, danda ni mananalmas ni Blanca, ijay karayan? Wen, ay, iso abantayam day ta anak mo. Bagbagam asana mapmapan iti adalo mapaset. Ay, una yan talaga ni Blanca. Awan talaga ti panang ipangpangag na kanyak. Isumit lagayam, anamaluman idi si Mang Palt. Kasta dagiti ubing, Mari Marlene. Sana madi ang mapanday ija karayan tapno agdigos. Ngam masapul asaan da mapmapan iti adalo mapaset tapno saan da amalmes. Ay, masurunak talaga iti anak ko. Ay, pare kanor, agyamanak itim padamag mo Bayam tabagbagak manang ti anak ko. Di kayat ko, agyan kalatan dito'y balay, Blanca. Iti kasta adda mga iwan kadagiti addem, tapno makalabada. Nanang. Jak kayat ano sa dinuladitan ti pagturturungam. Nang runa ajak kayat amapmapan kay jay karayan. Nalawag Nanang. Naminduan adandani kanal mo sa nako. Amangan no iti may katlo, kat saan mon amalasat. Ha? Dumngag ka kadimot iti bagbagak. Tapno saan ka amay sagmak. Nalpasin ang naglaban ni Nanang. Kat naturugdan kadagiti kakabsat ko. Aglibasak. Inak ayaban ni Nena. Tamapan kami iti karayan. Kayat ko ti makasursurong aglangoy. Amok kat basit ti aglangoy, Blanca. Isuro ka Sige, Nena. Kayat ko ti aglangoy. O sige, umay ka nga ro, day suro ka. Medyo agpating nga tabasit Saan na balit narabaw la diti ayan ta. Adday ta, amumon ti aglangoy. Nena, amok mat basit. O sige, aglangoy tapay. O sige, ijay abanda. O sige. Umay ka. Basta may mayat ti mapan ijay Saan? Diti talaan. Ang mga nga adalam ijay. Saan? Umay kakit di. Ha? Agturong tayo di ayang ti kayo ang natumbay ti balasiw. O sige. Ano nga tan? Saan ako na makabalasiw? Mabutangan. Amangan numalmasan. Kinabalak tinaglangoy apim malasiw ditoy. Mabutay nga kun nga ang subli. Kung pataklatan dito'y isang apikayo, anatin nag dito'y igid. Dayjay uncle! Dayjay tulungan niyo ko Saan na makabalasiw? Wen, sige. Ay, unayan dahil mo, okay. Nagturad ang naglangoy anapan ijay. Naimbag ta saan analmas. O anya, ulitan pa'y tinaramid mo, Blanca, ha? Saan, Nanang? Naibaglakit din tada ijay ni pare kanor, kat iso tinang tulong kan ka. Tano awaan nalabit analmas kan. Nanang. Day tati bagbagakan ka. Asaan ka amapmapan ijay karayan? Gaputa amangan numalmas ka. Ngam anya tinararamid mo? Sana na maulit, Nanang. Ikarik. Agtulnog akon kada kayo.
Kan gagayem tinaggipusan, ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti subag nga anak, maisarsarap. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Oh, Adi Cecilia, padiguan ka iti adobo a baboy. Ay na, nagadumot tanday talanda. Una, tapno umdas asidaan nyo asa nga pamilya. Ado nga min tilinuto. Ay na, agyaman ha. Katawatam nga roden Ay katwan Ay na, adamanan si Daan me. Ay thank you Okay laang. Ala, isublim tulat tanday tamalukong ko Ay wan ugasak pa sakbay nga isublek. Ne, nagbanglon day ta si Daan, bakit? Ay na, wala kay. Impadigo ni Landa. Kukuha kami ng dito sa nga malukong asida, nanay. Ay. Di mo bukudan day ta Ado day ta. Pagbibingayan tayo. Ala, ipasidamlatan day ta. Day ta natang ti si Daan ta, bakit? Ay madi Oy, boying no adda na ima sa sidaan, di mo bukbukudan. Nalawag. Saan lasi ka timangan? Wanan. Malakit din mangan tayo. Lakay. Inton agsweldo ka. Inakmot makitsenda. Pag umatahak man mo, titinaimas asidaan. Agrenak tayon to nga agsida. Ay na, ay apo. Nagdagsin gaya, ito imot ko. Nagadumot nga may tiginat-gatang ko. Ay, mapuno lakit di tayo ref me. Ipakumboy ko man langay. Oh, Cecilia, nakitsinda ka matgayam. Ay na, nagadumatan day taginat-gatang mo. Napumpun no day tadakkel asan dubag. Ay, kawan Naggulping ako na. Tanarigat, agsubli-subli dito'y tiyandaan. Ay ngam siya, umayak la gumatang iti bagas me. Taawan mo ten maisaang me. Ala nga raw, panawan kan dito ya. Tainak ijay paggatangan iti bagas. Ay, huwan Bananak yo. Nakita man anak itiyandaan. Hanggang, nung kaapatigwas iti karne. Naglalaingan nan ngay. Lakay, nakalutong akon. Ingkaya ba nang dagiti anak ta? Tabangan tayo. Wen, bakit? Agori ka? Di mo ka di padiguan dalanda? Saanan? Si Daan tayo kit din. Ne, papay ngay. Padiguan mo't para manam di talinutom. Saanan? Nunatan kumati si Da tayo. Iso, padigwa. Kanayon na kamot apadiguan iti karne. Uray man. Sa nabali tadyak mo't daw-dawatan. It-itid naman. Maditikas ta bakit? Padiguan mo't ta kasta kayo lakit nga rod, nyagpipin na digo. Uray man. Ala, yung kakat ayaman dagiti ubing, tamangan tayon. Ne, apay ngay, di ka nagluto iti karne? Urayin sagpamula ko iti nateng. Ay, urayot nga rod apadigwan nakita ni Cecilia iti sidaenda. Amok akar ni ita ti sidaenda. Awan mo't mauray ko. Kaano pa'y mat pinadiguan na ka iti karne? Ha? Awan mat ti malagip ko pinadiguan na ka iti karne. Pasig mat anatang ti padpadigunakan ka. Ha? Ne, wanan niya. Ala, agluto ka iti karne. Nakitsinda ka nga rod iti naimas asidain. Di pasangwan na kami mat iti naimas. Alawan, mabiit lang nga rod, tamangi prito ak iti pork chop. Anya, itad mo kanyak dagiti akaws ti ubing landa? Wenlita, tasaanin nga umanay ka dagiti anak ko dagita. Nagpipintas na lang, Mart. Ngam apay nga ipadawat mo. Ala, umkit din. Para ka dagiti anak mo. Itad ko kumakin ni Cecilia. Sanang, si kalatan ti pang tada. Agyaman ak nga rod Isupay nga isuot dagiti anak ko. Nangro na dagiti bestida. Nagpipintas pa ila dagita. Naumang aminan tay anak ko iti bestida. Ti kayat na ita kat pantalon. Iso nga ingatanga ka. Sige. Agyaman ak nga rod, landa. Intad ko aming kinilita dagiti kawas dagiti anak ko nagbas si tanda. Sayang mat no ibalang ko. Kat nasaya at
Ay, itad ko kumakin ni Cecilia ngam. Sanang, di na matlaam mo ti agsupapak. Anya, di na mo ti agsupapak? Katuan na. Kanayon ko apadigwan iti sidaan. Natang, kan oray karnay. Ngam siyak, di nakpay padigwan mat iti karnay. Nga oray iti maminsan lang. Ha? Iti naminsan, natang laang tilinutok asidaan me. Gaputanam na maak apadigwan nak ni Cecilia. Tanakitak nga main anak ityanda. Ngam ay na, agur urayak lakit din iti ipadiguna anaimas. Ngam awan mag... Anya? Iso ang masurunak. Padpadigwak mat iti karnay. Ngam siyak, dinak pa'y mapadigwan mat iti karnay. Apay nga men, amang namnama ka, apadigwan na kamot iti karnay. Una, tapadpadigwak nga rog iti karnay. Di kasta kumamat karamidan na. Kunana iti pagsasaoan niya. No mangted ka, di ka mang namnama iti supapak na. Ha? Saan na kamot apilpilitin amang padigukan kwa na iti karnay? Ha? Si kamot ti agdisnodo iti kasta nga aramidam. Di namot kidkidawan kan ka saan aya. Ngarod, saan ka amang namnama iti supapak na? Iti kasta, at ado pa'y abindisyon ti sumangbay kan ka. Kasta dayta, landa. Ha? Ay, no kastam laang, mang parnuay ka iti apayo adwa. Kwa? Saan kan nga agpadigo? No mang namnama kamot lang iti supapak na. Tama di ti kasta. Aramid ti awan manak, nakem na ti kasta. Nalabos kayo mo't na. Pudno ti kunak. Saan kan nga agpadigo iti karubam? Ta saan mo't la si pupuso? Ti panangitid mo. Di ka ba sair iti imbagak ha, Cecilia? Apay, imbagak aya nga may napatigwan nak nilanda. Saan akasta? Ti aramidem ket amirisem nga min ati imbagak. Wen amok na. Tadamot panunot ko. Mawatak Wan, maawatam. Ngam di mo kayat nga aramidan. Ngamin, imot ka. Ha? Ammo mapanunutan dayta. Ngam di mo la kayat nga aramidan. Gaputa, imot ka atao, Cecilia. Ne, apay ka dakas tatibagbagam, nana. Adakan ka no tagidaksam. Ngam siyak, kayat ko laang ti makatulong. Imbagakkan ka day tabanag, tapno amom ton ti aramidam, inton sumarunaw. Ano maikan ka? Rumbang matang amom ti mangtad. Anya? Kastala ti biag, Cecilia. No maikan ka, rumbang laang amangtad kang tumat, kasjay. Kwa? Kasta ti aramidam, tapno awan ti gumurgurakan ka. Ala, yig mo nga rudan tay gatgatangak aso ka. Tay nakagluto, nana. Sige, mabiit laang. Sayang laang ti oras ko ditoy. Manaktak kayo. Ato iti suka. Ay katnudanggam ti balakad ko, nasaya at launay. Ngam no saan, at dalatakan ka, landa. Lita, pautangan nakman iti sangaribaw. Tada pangaramatak ita. Bayadak to inton agsweldo nila kay ko. Kwa, pasensyakan landa. Ngamin, nagsweldo nila kay ko, ngam imbayad mi iti utang mi. Sangaribo la dyan at da, ngam para iti bagas mi. Ala ka din, Lita. Bayadak to mo lang. Awan at talaga ti maipautang ko ken ka. Sorry, Lita. Imot ka matgayam. Awan pa'y utang mo imbag anakam. Ha? Nakautang akan kay tinaimbag anakam, landa? Inikan ka iti agkakapintas akawas dagiti anak mo. Ita, di mo amo tagsupapak? Anya? Ita tasyak matag kasapulan. Amunak kumamat at tulungan Imbagak matan ka ti rason. Ngam no dagiti inted mo akawas ti ubing ti makagapo a pagsawan nak iti kasta. Mabitlaang tay nakalaan. Sana bali, tasan pa'y matana aramat. Ha? Urayam tay nakalaan, tay sublikan ka. Kukuam laang!
Oh, apay deta supot, landa. Insubli kanyak nilita. Dagiti inted ko akawas ti ubing. Apay nga insubli na. Insingir ko ngamin dagito'y kankwana. Gapo tadinak pautangan iti sangaribo. Anya? Siyak jay tao ama nagtulong. Ngam na siyak tagkasapulan. Awan pa'y makatulong kanyak. Daytan di ibagbagakan kalanda. Maditikas ta nga ugalim. Oy, di kan agi padawat pa iti anuan niya ladita na. No isingir mong tumat lang. Masurunak nga rod. Imbagak mo't abayadak to inton agsweldo ka. Ngam di nalakit din kayat. Kat, abdamat siguro pangaramatan na iti kwartaa. Kan may isa. Saan mat anas kan una iti pangaramatam ko may iti sangaribo? Taidawn mo mat lang iti hulugam nga alam. Oray man, kasanon ngay no may itan di aglaklako iti hulugan. Di awan pang down ka. Ibabawi mo dya order mo hulugan. Adula amin dayta. Ay saan na? Basta, irimidyok ti pang down ka. Mala, makamu ka. Wow! Naimas na italinuto masidan na, Cecilia, bakit? At dapat ang mabisinak itinalangab ko. Wow! Adobo akarne ti bahaboy lakay. Ala, ingkamot nga rod padigwan ni Landa, tapno maramanan natin lutom nga adobo. Saanan? Sidaan tayo kit din. Maditikas ta bakit? Maditiimot. Tadi na kamot imutan ni Landa. Padigwan na kalata nga oray karne. Iso ang padigwan mat Saan nga rudan? May mayat matlang dahi tayo naragsak kayo nga agkaaruba, bakit? Amom, adanang nagko at chismis, may papankan ka. Naimot ka kano. Di mo pa yamuti agsupapak. Anya? Iso ano at damat na ipadigom, di padigwam mat ni Landa iti karne. Ta iso matir aramida na sana ya. Noon niya ti itid na ka, supapakam mat. Bakit? Di mat kahit asawan, apilitam ti mangtad nga uray awan maitad mo. May mayat mat lang daytay amom ti makibagay iti kaarubam. Iti kasta, maliklikan ti apa. Oh, at Landa, paramanan ka iti linuto kasi daan. Naimas dayta, adobo akarnit baboy. Ha? Itaman pa'y, Cecilia. Wan, kaya't kamot paramanan. Oh, awatan mo na. Ay, sige nasayaat mat. Rumbang apadigwan nak takanayon kamot idi apadigwan iti karne. Wan Landa, nulakit di tada maipadigo, paramanan kalata. Takasta ti agkakaaruba, agpipin na digo. Oh, itaman pa ya pinadigwan na ka ni Cecilia iti karne. Ado siguro ti linuto na. Rumbang laong takanayon kumot idi apadigwan. Iso nga ita, nakaamiri siguro. Ti agkaruba, agpinadigo. Nga may mayat kumano di ka mang namnama apadigwan da kamait. Gapota pinadigwam ida, tama di ti kasta. No siya, kanayon ko ida apadigwan. Ngam di damat agpadigo, no karni ti sidaon da. Numangted ka, di ka mang namnama iti supapak na bakit. Nagpadigo ka, di ka mang namnama apadigwan da kamait. Takababayan ti kastang haramid. Agpadigo ka, nagtaod di takaunggam. Sangket nga agururay ka iti supapak na. Lita, alaam dagiti kawas ti ubing. Isublikan ka, painsublim mo't ngamin kanya. Ay saanan? Ang mga nuutang ko pa yan na imbaga na akong dayta. Diyak kayat nga awatan dayta. Alaam latan, Lita. Diyak magpasupapakan dayta. Sigurado ka? Amom ngamin Landa. Nagalas ti ugalim. Mangted ka. Ita pagbalinam nga utang ko na imbaga na akam. Saan itan? Nakaamiris akon. Isungarod nga itad kumanin kan kadagito'y akawas ti ubing. Gaputa nakaamiris akon. Diakon agkid daw kan ka iti supapak na. Ay. Diak pasukatan kan kadagito'y abadbado. Iti uray anya. Itad ko kan ka asipupuso. Oh, Ate Cecilia, padigwan ka iti kukod ti baboy. Inlaok ko iti white beans. Idisok iti lamisaan nyo, Ha? Naimas da ito,
Sapay, padigwan ka kumamat iti karnit baka. Bulalo. Ay, kat naimas Ay na. Ay, uwin gayam. Sorry Ngamin, nagalas ti ugali. Kanayon nak apadigwan iti karne. Ang pulos, adi ka pinadigwan no karne ti sidaan me. Uray siyak. Sorry mat Ngamin, nang namnama aklatan iti supapak ti ipadpadigukken ka. Ngam saan gayam maiparbeng ti kasjay. Ay, unayin ti panunot ko. Kaslaak ubing. Uray siyak mat Iso sorry manan Agpin na diguta. Tagkaruba talaket nga rod. Angam no awan, di pasensya. Ay katuwan no adda pagyamanan. Ngem no awan, pasensya. Landa. Titan gagayem tinaggipusan ti may sapay at pakasalitan tayo anaadaw iti pagsasaw akunana. Numangted ka, di ka mang namnama iti supapak na. Tampok dito'y programa tayo. Kasta ti biyag! Ita, tabakasyon nyo iti eskwela, Blanca. Saan sa dinula ditan ti maturturong mo, Agyan kalata dito'y balay, taiwanam dagiti addem. Wen nanang. Agtrabaho kami kinitatang mo. Siya, inak makilablabada. Iso asikan to timang bantay kadagiti addem, ha? Wen nanang. Nasaya at launay. Bakasyon nyo mat iti eskwela ita. Iso asikan ti mga iwan pay lakadagiti addem. Wen nanang. Madimat panawam dagiti anak mo dito'y balay. Sa nakabalan ni Blanca ti agaw-awer iti adi na. Nang runa pa ay katagtawan iti upat ken dua dagiti adi na. Nang runa pa ay kat nalikutag da. Kaya't ko kumamot ti manggad tay supay. Di agawat kay ti lalabam dito'y balay. Libre mo ti danom dito'y balay Tagga po iti ubog. Di dito'y kan ngaglaba. Alawin. Isumat kit di ati pampanunutak lakay. Wen tapno di mon panawan dagiti anak mo. Delikado Awan kastay adda ka amang bantay kadakwada. Anay ko ti matag! Alakad lang ka! Pinaruan kami ti tapok ti rupa ni Norton! Napulinganan! Anay ko! Nagkuna kami na sursurunan lang. Anay ko! Ne, apay, inan-anom ni Norton, Blanca. Ti matag! Napulinganan ti! Anya? Ala, umay ka, diramusan tatarupam ije gripo. Darasum! Apay akas jay tinaramid mo kini Norton si Blanca? Imbagak mat adi ka agoy uyong! Kwa, nanang. Kan kunak mat ngamin adi ka umad-adayaw ngam subag kamay. Timmaray kalata. Nanang. Inton maminsan, di kan agoy uyong kadagiti ka iayam mo, Wen nanang. Saan anasaya at yagoy uyong? Kanti kayat ko, di ka kumaumad-adayo. Saan ka apawilan na makaayam kadagiti padam ng ubeng? Basta di ka umad-adayo. Kang runaan na, jak kayat ang mapan ka ijay karayan. Nalawag, Wen nanang. Delikado ijay karayan. Ang mga numalmas ka. Iso adi ka mapmapan ijay, ha? Wen nanang. Da kayo adwa, Blanca, kanena. Di kayo mapmapan iti naunag, Ang mga numalmas kayo. Wen nanti. Uy, nanti! Nina, umay ka. Mapantay siya abanda. Tagmayat ijay. Sige, mapantag lang, Wow! Tagmayat diti karayan. Talaga akayat ko dito Umayak latang nga oray may paritan nak ni nanang ko. Oray ni nanang ko. Paritan nak nga umay diti karayan. Ngam, intarayak, Sige, ang patpating na taman basit. Sige. Wow! Nagmayat ti danom. Wen, nagmayat. Sikatan!
Naunag! Naunag! Ay, nabanuga ka. Ay, lagrain na yung baglakit din na nakitang idadadaw. At napan mo idain sa lakan. Ay, huwag nga rod na. Tano saan, amang ano nalmusdan. Ay, pilibak matkan ka, lagrain. Kinabaulam ina nga inlangaw nga uray masikog ka. Huwag na. Nalaingak ngamin nga aglangoy. Uwan nga raw balasang ka. Nakitak tinamay aman ang ispal kadagita adwang uban. Ay, naim baglakit din at nakitam adagos amalmalbis dagaya maun. No kunakmat ngamin kadagito'y adwa. Adi damap-mapan itinaunag. Ay ngam, subag damat. Aw, makita yaw da kayo nga ubeng. Inton ba minsan, nuko na dadi kay mapmapan itiadalom apasal. Saan kayo ang mapmapan? Wang! Uwan, Nana. Kinaan nyo man tinapasamak ka da kayo. Ayawan ah! Nusubag kayaw, may sarsarak kayaw. No kasta, binaot mo ni Blanca? Wala! Subag mo tita! Kita man tinapasamak kan kuha na ijay karayan. Binagbagam ako man Kasta lati ubing. Ti kayat dati patpatong palda. No baybay anta ni Blanca adita iparik na tibidot na. Ay awan na! Ad-adan asubag! Kasta lati biyag Takasta ka mat idi ubing ka. Subag ka mat idi ubing ka. Ne! Kasla pag-ayat mo matang tipan nakalmas na ijay karayan. Naimbagkit niya, ta inalaw ida nilagring amasikaw. Kasta aya? Iso asika, bagbagam di anak mo. Barang sika tidenggan na. Tigayat ko asawan, bakit? Saan mo adangran di anak mo? No di kat bagbagam laeng. Dinusak babaen ti panang baot ko kankwana. Disiplinaak ni Blanca, no saan adumngag iti saaw. Wen, ngam di mo kumamot labsay. Ay amaw! Sige, bagbagam ni Blanca. Barang sika, tidenggan na. Amom ka de, no apaya binaot na katina, Blanca. Kwatatang. Gaputa subod ka. Di mo ipangpangag, dagiti bagbaganakan ka. Saan ka di kinunana at di ka mapmapanijay karayan? Ang aman niya tinaramid mo, napan kalata. Iso akitaan tinapasamakan ka, dandani ka nalmas. Tatang. Iso asaan ka na mapmapanijay karayan, Wan? Wan, tatang. In kami kinijinggoy ijay karayan, in kami aglangoy. Ha? Ay, umay kami matakan ni Nena. Ay, narod Oray siya, umayak mat. Ay, sige, tayo. Umayak mat. Agbalon tayo tapno di tayo mabisinan. O sige, intayo nga rodan. Tama nga lak iti balon tayo, tain tayo iji karayan. Sige, mabantay. Tsak kayat niya agawid ijay balay. Ang mga no didak palubusan nga umay. Ikaadok nga rod ti balon ko. Tapno adda kanyan ta adwa. O sige nga rod. Intayo na ijay karayan. Nana Soledad, nakita yung ka din ni Blanca. Ay, saan mat? Amangan no adadala dita nga agaayam. Ay, talaga asubag day nga anak ko. Intarayan nakmanan. Imbagakan kwa na asaan apo mampanaw. Takitaan na dagiti addi na. Tain nakalaan di tangdan ko ang naglaba. Nang pimanaw manan, ajak na siputan. Ay, kasta ti ubeng, Marlene. Nasubag da. Saan matkit di nga amin nga ubeng kat subag? Ngam dagiti nga mindaddo mga ubeng, kat aramiden dalata ti kay kayat da. Un nga rod nana, kas di anak ko. Ala, inkasapulad dita ka aruba. Ang mga no agayam dalaang dita. Ay na! Nagmayat ti pa nag-dive yo, tonton! Talaga na lang kayong aglangoy Wana, ngam sika. Di ka mapmapan iti adalom Di da kami tultuladen nga dive. Ngamin, di mo ammo. Ha? At tugtugaw ka lang dito dakila bato. Buyain na kami laeng. Sige! Nena! Nakapapal daan niya! Ilan lang way da! Dahil dyan ni Torton!
Kalkalpas na lalagday iti danom. Uy nga, Rod. Kasano nga ta kaya lumaintang aglangoy? Di padasan tamat dagday. Ha? Apay nga danurton. Tumpaw damot lata nagdagdag. Anya? Padasak manmat. Ha? Ay, saan aglang ka? Saan? Padasak mat. Malmalmas ni Blanca! Tulungan niyo ni Blanca! Ang mga lumalmas! Apay nga minanagdeb ka, Blanca. Kunak mo tadi ka lumaglag to iti danom. Tadi mo amo taglangoy. Naimbaglaki din ta nakita ka adagos sa limag to. Iso nga inalaw ka mo tadagos. Saan mo nga ulitan data ah? Juan, Norton. Saanan? Anya, danda ni mananalmas ni Blanca, ijay karayan? Wen, ay, iso abantayam day ta anak mo. Bagbaga masana mapmapan iti adalom apaset. Ay, una yan talaga ni Blanca. Awan talaga ti panang ipangpangag na kanyak. Isumit lagayam, anamaluman idi simmang part. Kasta dagiti ubing, Mari Marlene. Saan na madi ang mapanday iti karayan tapno agdigos? Ngam masapul asaan da amapmapan iti adalom apaset tapno saan da amalmes. Ay, masurunak talaga iti anak ko. Ay, pare ka na, agyamanak itim padamag mo Bayam tabagbagak manang ti anak ko. Di kayat ko, agyan kalatan dito'y balay, Blanca. Iti kasta adda mga iwan kadagiti addem tapno makalabada. Juan, nanang. Jak kayat ano sa dinuladitan ti pagturturungam. Nang runa ajak kayat amapmapan kay jay karayan. Nalawaga. Juan, nanang. Naminduan adandani kanal mo sa anak ko. Amangan no iti may katlo, kat saan mon amalasat. Ha? Dumngag ka kadimot iti bagbagak. Tapno saan ka amay sagmak. Nalpasan ang naglaban ni nanang. Kat naturugdan kadagiti kakabsat ko. Aglibasak. Inak ayaban ni nena. Tamapan kami iti karayan. Kayat ko ti makasursurong nga aglangoy. Amok matkat basit ti aglangoy, Blanca. Isuro ka Sige, nena. Kayat ko ti aglangoy. O sige, umay ka nga rod, day suro ka. Medyo agpating nga tabasit Saan na balit narabaw la diti ayan ta. Adday ta, amumon ti aglangoy. Juan, nena. Amok matbasit. O sige, aglangoy tapay. O sige, ijay abanda. O sige. Oh my God. Basta may mayap ti mapan ijay Saan? Diti talaan. Ang mga nga adalam ijay. Saan? Oh my God, di. Ha? Agturong tayo di ayang ti kayo ang natumba iti balasiw. O sige. Ano nga tan? Saan ako na makabalasiw? Mabutan nga. Ang mga numalmasan. Kinabalak tinaglangoy apim malasiw ditoy. Mabutay nga kun ngang subli. Kung pataklatan dito isang apikayo, anatin nag dito igid. Dayjay uncle! Dayjay tulungan niyo ko Saan na makabalasiw? Wen, sige. Unayan da yung ubi. Nagturad ang naglangoy ang napanijay. Naimbag ta saan analmas. O anya, ulitan pa itinaramid mo, Blanca, ha? Saan, nanang? Naimbag lakit din tada iyan ni pare kanor, kat iso tinang tulong kan ka. Tano awaan nalabit analmas kan. Nanang. Day tati bagbagakan ka. Asaan ka amapmapan ijay karayan? Gaputa amangan numalmas ka. Ngam anya tinararamid mo? Sana na maulit, nanang. Ikarik. Agtulnog akon kada kayo.
Kan gagayem tinaggipusan, ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti subag nga anak, maisarsarak. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Insurat para iti radyo ni Virgie Peclay. Iti direksyon, Teres. Makan la dayta. Hay, paapalam dagiti kaarubam. Mark Molag. May sapay asagot kada kayo. Ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Kastala ti biyag! Agyaman kami itin kay Panang Tarabay. Ti apal kanyak ni Danilaw. Hagasap, sang kakita na. Di na may sina ti panang kita na kadagiti Alaskaw. Nagado ngamin. Uray da Marta kan Lina. Oh? Ay, apalan dakdagi jay. Ngamin, awan ti alahas da akas iti alahas ko. Kukwa dalatan ate, umapapal ba kahit? Ay talaga ah. Nangruna pa'y, tadakkel mo ti sweldom iti pagpapaayam akumpanya. Lakay. Makagatang ta iti agkakapintas akawas tayo kadag iti anak ta. Wala. Nangruna pa'y tawanan deduction ko. Iso gumatang kalata iti kawas tayo. Wala. Intun agsweldo kang. Hmm. Agpaili ak. Ay, wala. Igatangak dagiti anak ta iti sapatos kan kawas da. Agpabaro tayo manay. Ay, Marta! Ay na! Ay, si kamot gayam day tamasabat ko. Papanam? Ijay balay da na nga. Inak agsinger iti pautang ko iti natang. Ay, kasta? Oh, sa dino ti papanam, tanakaalahas ka manan. Agpaili ka? Wen ah. Nagsweldo ngamin nila kay ko. Kat inak gumatang iti kawas mi. Kan agkakaimas asidaan mi. Aya, ngam saan mat anas ka, nga agaramat ka iti ado nga alahas, numapan kalagayam makichinda. Ta saan mat kat apas kan ti papanam? Apal mula day ta. Gurya, di ka agpasikat, taamangan no pagdaksam to. Aha? Kasano ko mapagdaksak ngay? Inak man langan. Apal mula day ta. Dakkel ngamin ti apal na kanyak. Iso ti ammo. Miss? Mabalin ka diya sumurot ka kanya? Ha? Ay, nagtauran a lalaki. Umay ka, miss. At dalay lawlawag ko kan ka. May papaani ti negosyo. Kaya't panag ko na, agkin naawatan ta. Ngamin, nasan kagayam iti alahas. Ha? Ay, talaga ano, sumak iti alahas. Ito agtugaw ta iti daytoy a bench, miss. Wan gayam, siyak ni George. Sika, anya tinagan mo? Ay, gurya, tinagan ko. Wan gayam, adda ngamin negosyo. Katagat-gata nga kadagiti alahas. Iso nga di nakita ka, inawis ka nito'y, tapno kasarita ka. Ay, kasta ka de? Kastoy dayta. Gatangak dagiti alahas mo. Dakkalagata ti ibayat ko. Dayta lang, tamasapol nga da ipaunam ak kwarta para iti negosyo. Uray 3,000 pesos lang. Mabalindaytan. O sige. Sige nga rod, miss. Ikatemon dagiti alahas mo. Taited mon kanyak. Kanjay 3,000 nga ipaunam para iti negosyo ta. Wan. O subak dagiti alahas ko. Kan ited konti 3,000 pesos. Sapay ngay. Di batan agsuble jay lalaki anang tadak iti alahas ko. Agraman ti 3,000 pesos nga agam ko.
Apay ngay. Di mo't tan agsublay. Kuna na nga dala awagan na biit. Ang awan mo't tan. Anya. No kasta na biktima kan Ay unay kan. Apay di ka man lang nakadlawan. Tsaka mo, basta timalagip ko, kat kuna na nga ada negosyo apang isarkan na kanya. Ay susawanay. Nabiktima ka na dinauras. Ay, nalakay. Sayang pa'y dagiti alahas ko. Agraman ti cash at 3,000. Nagkunang amin na kundi alas ka mapan may kitsinda. Anya ita? Inulaw na kan ti manangal lilaw at tao. Ay, lakay. Apay ngay nga gungat kamatan. Wala ata, sayang dagiti napukaw kan ka. Win nga road. Tantumot ta kundi alas ka iti adok. Kat mapan ka lang mo't makitsinda. No di kagat pasikat at tao. Na? Kauray mo't sika. Ala, manipod ita. Santan ngagpasikat gurya. Delikado mo't gayam. Ha? Diyak kaya na maulit pa'y dahito yan napasamak. Uwin Marta, dayta ti damag ko napasamak ka ni Gorya. Ay, kaasimot nga rod Anya ang kaasi? Pag nakman na para magtumot ngamin, pasikat. Di ka nabon na Naimbaglaang at akas jay awagas. No ngay hinold up da, sa dapin na tay. Nalabit? Nabudol-budol ni Gorya. Isuan, naglakaan na alilaw. Ay, un nga Taad dagiti kakasta at tao. Kasta tiwagas da. Tapno agkakwarta da. Hipnotismo ako na da. Isuan siya. Diyak kaya ti agparparamag dita. Taamangan no iso ti pagdaksak. May sagmakak laang. Ay, uray siyak Nasa isaya at matlaang tay napakumbaba. Adi mo ipadlaw nga ado ti alahas mo. Wano kwartam. Iti kasta. Mailiklik ka, iti pakaisagmakan. Lita, gumatangak man iti sabon. Taglabaak man. Itaman pa nga awan alahas mo, Gorya. Amumutan tinapasamak kanya. No kasta, pudno gayam tay damag ko? Wan. Pudno. Di agaramat kalat ta iti alahas. Saan ka di nga ado ti alahas mo? Basit laangan tinatda. Hanggang jak kayatan nga isuot. Apay ngay? Isuot kulatan no adda paskan apapanak. Pasikat ka ngamin unay, Gorya. Sa bagay, kastala tibiyag ako nada. Aramidem ti kayat mo itibiyag. Tabiyag mo lakot nga roday ta. Ngam no daduma, di tay pampanunutan dagiti ibunga na. Win nga rod. Kas ita, naisagmak kagayam, gapo iti kinapasikat mo. Agasam ngay ngamen, tanapumpon no taramramay mo iti singseng. Sapay pasig a gold. Di talaga na isagmak ka. Sa bagay, dayta napasamakan ka, ay kat pagadala mo Talaga Iso mababain akon kadagiti ka aruba. Ngamin, katkatawaan da. Ay, di mo maikat dayta. Takinapod no na. Oray siya kat masuron kan ka. Gaputa pasikat ka tao. Nga madamat adal, anapidot ko dita, Gorya. Arumba nga ditay agpasikat. Gaputa amangan no maisagmak tayo. Gorya, may mayat matlaang daytay simple laang ti panagarwat. Saan agaputa ado ti alahas mo, wano kwartam, kat ipasikat mo. Sorry Marta. Ngamin, may saka idi pinaspasikata. Talaga nakaamirisak itan. Uray nila kay ko, nakaamiris mutan. Tanagpadaan mimot ngamin apasikat. Nasaya at no nakaamiris kayon. Ngamin, addaan na kyaw. Kat saan nasaya at akit kitaan dati kasta nga ugali yaw. Tamangan no tumulad da kada kayaw. Uwan nga rod. Iso nga ita,
laglagi pun tayo akanayaw. Asaan tayo nga agpasika? Taamangan no maisagmak tayo. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita anaadaw iti pagsasaw ako nana. Di kaagpasikat tamangan no pagdaksam to. Tampok dito'y programa tayo. Kasta na ti biyag!